Siti Fatimah, Sorong, 25 Februari 2000, IPK 3,29. 150 Yanesti Laku, Jayapura, 4 Juni 2000, IPK 3,23. 151 Ani Afrianti, Muncutabang, 8 Februari 1998, IPK 3,17. 152 Freddy Herman, Bodeboga, 3,23. 154 Wisnayanti Sondesero, Maros, 6 Juli 2000, IPK 3,2. 150 Januari 1999, IPK 3,04. 157 Christian Jody Pabuaran, Makassar, 3 Agustus 2000, IPK 3,0. 158 Devi Permatasari, Kolaka, 5 Maret 2001, IPK Ramadhani Ardianto, Giringere, 1 Januari 2000, IPK 3,16. 160 Dwi Putri, Rantebone, Juli 1999, IPK 3,12. 161 Ernita Paretanga. 163 Unipati Kasari, Corawadie, 19 Mei 2000, IPK 3,17. 165 Agnes Octavia Lanipa, 5 Oktober 1999, IPK 3,31. 166 Yesti Palembungan, Ujung Pandang, 1 Desember 1992, IPK 3,03. 3,28. 169 Rahmatika Kaliorang, 18 Agustus 1999, IPK 3,25. 170 Noval Ibrahim Ihad Tehu Bilasuri, Turehu, 10 November 2000, IPK 3,16. 171 Yesti Silamba Palopo, 27 Januari 1997, IPK 3,31. 172 Winnie Rahmasari Watampone, 21 Juli 1997, IPK 2,9. 173 Siti Siva Mastia Dalipanga, Motabang, 15 Juni 2000, IPK 3,08. 174 Triani Parero, Rantepau, 29 Juni 1990. Dengan demikian, maka terhitung mulai pada hari ini, saudara-saudara telah berhak